Hlalelo baba Induna uMathema yenqameni khona ngaseGwanda baba njengenduna wena uthini ngeAfrica Day lusuku olunjani lolo? Ilanga lingaba lilanga elihle baba uSibanda kodwa engikukhangeleleyo kunengi okufanele kwenziwe ngabantu abathi bangama-Africans. Okunye ungani kumqoka ongembamba kubi baba uSibanda ukuthi kulokho kulama border lawo ukuthi ucross out eSouth Africa uyabuza passport usiya ngapha uyabuza passport ngingathanda ukuye eZambia ngiyabuza passport khona yikho kwenza iSouth Africa ingani iqhamuqamukile kakhulu kanti ke ngayo yafana nalabo United States of America bekungaba kukhanya ukuthi sibili siyazigqaja ngokuthi singama-African ngoba sonke sihlangene silesikhumba sethu esimnyama sile continent siku-continent eyi-one manje wakhathesi hayi ngibona ngani nje lilanga nje labekwayo kodwa elingala buqotho buthile phakathi kwabantu phakathi kwesizwe kuthi bana kwi-Africa yona ngikhona vele ayibambananga ngawukhangele ayibambananga iye kakhulu ayibambananga kuyaliwa izimpi kwenziwani abanye bamingale akubamjwananga baba Sibanda lawo uyakunanzelela kabanzi. Isifiso senu njengezinduna belifisa ukuthi ngabe kuthiwa amabhoda asuswayo? Mina ngokufisa kwami ngifisa ukuthi ngabe akulayo passport inqanzi eSouth Africa, akulayo passport inqanzi eEgypt, akulayo passport inqanzi eSomalia. Nizihambele nje ngiphinde ngiphenduke lapha ekhaya ngingazange ngibuze izinto eziningi.